Ikaze nshuti mwe bakunzi mwahisemo gukurikira uno muyoboro wacu wa YouTube channel, mbahaye ikaze kuri uno muyoboro, ntimucikwe icyo uyu munsi nje kubagezaho. Uyu munsi turarebera ubwoko butandukanye bw'abagabo bitewe n'imyitwarire ya buri mugabo, ntimucikwe. Dore ubwoko butandukanye bw'abagabo butandukanye. Icya mbere turarebera hamwe umugabo witwa Marie Célibataire. Uyu ni umugabo ukora ibintu wenyine atabajije umugore we. Kenshi na kenshi ushoboye gusanga no gusohoka cyangwa se agasohoka wenyine cyangwa n'inshuti ze, ntuzigire umubona yasohokanye n'umugore we. Uwo ni umugabo wa mbere, ubwoko bw'umugabo wa mbere bwitwa Marie Célibataire. Ubwoko bwa kabiri bw'abagabo, hari abagabo bitwa ba Marie Acide. Uyu ni umugabo ahora ashyushye kuruta Acide, kenshi ahora ashavuye, ahorana iterabwoba. Marie Esclavagiste. Uyu ni umugabo uhora akeneye gufatwa nk'umwami ariko agafata umugore nk'umucakara. Kirazira no kumuhamagara mu izina, akunda utuzina tw'icyubahiro. Marie Generale. Uyu ni umugabo w'abagore bose, afata neza abahabara be kurusha umugore we bwite. Ararekura ku bahabara ye, yagera ku mugore we agafunga amaboko, ntamuhe na kamwe cyangwa se ntamuhe agaciro na kamwe, ariko amahabara ye yayagera imbere akayafata nk'abamarayika cyangwa se abamikazi. Tugeze ku bwoko bwa gatanu, Marie Sec. Uyu ni umugabo wikunda, ukunda inyungu iz'umugore we ntumubwire, ayitaho wenyine, abandi ntumubaze. Ari abana, ari umugore we w'isezerano, ntacyo yitaho. Uyu mugabo mbibutse ko ari Marie Sec, akaba ari ubwoko bwa gatanu bw'umugabo. Marie Paracetamol. Marie Paracetamol ni ubwoko bwa gatandatu. Uyu ni umugabo ukoresha umugore we nk'iturufu, akemuza ingorane ziwe, akunda umugore we igihe gusa hari icyo amukeneyeho. Ni manyanga, akorera ku ntege nke z'umugore we. Uyu mugabo wa gatandatu Marie Paracetamol urumva arasekeje. Ubwoko bwa karindwi bw'umugabo bwitwa Marie Parasite. Marie Parasite ni umugabo w'umunebwe. Umugore afite akanoti aramukunda rwose, nta mutima n'umwe agira wo gushakisha ubuzima agira. Yiberaho gusa agategereza umugore ko hari icyo azazana. Ubwoko bwa munani bwitwa Marie Bebe. Uyu ni ubwoko bw'abagabo bwitwa Marie Bebe. Nta na kimwe yitaho mu gufata ingingo, arinda kujya guhanuza nyina cyangwa bene wabo cyangwa se inshuti ze. Aribaraguza ibibera imuhira iwe kugira ngo yumve ko hari icyo bamuvunguriraho. Uyu mugabo nawe ngo ni Marie Bebe, arasekeje. Marie Visiteur. Uyu ni ubwoko bwa cyenda bw'abagabo. Marie Visiteur ni abagabo bibera imuhira gake cyane. N'iyo ahaza nk'umushyitsi. Igitangaje, ibyo umuryango ukenera arabitanga ku bandi. Kumukubita ijisho ni nko kubona izahabu. N'abana ntazi aho biga n'amashuri bagezemo. Mu kubahamagara n'amazina arabitiranya.
ni ukuvuga ngo ntabwo amenya izina rya buri mwana ahubwo akunda kubitiranya. Uyu mugabo nawe ngo ni Marie Visiteri arasekeje. Marie Antoinette Marie Attentionne, ubu ni ubwoko bwa 10 bw'umugabo. Uyu mugabo ariyitaho akanakunda umugore wiwe, iby'urugo arabitanga akanabikurikirana, yewe umugore we yamugize nyamukuru cyangwa se priority. Uyu mugabo w'ubwoko bwa 10 witwa Marie Attentionne nawe ndumva asekeje. Musomyi, mugabo udukurikira, ubwoko bwawe wowe ni ubuhe? Abagore mudukurikira mwebwe se abagabo banyu bameze gute? Ntumbwire uko umugabo wawe ameze, ahubwo utwandikire muri komenti utubwira ubwoko bw'umugabo wawe. Nawe mugabo uce muri komenti utubwire ubwoko wisanzemo. Ndabakunda cyane, ibiganiro nk'ibi nakagaruka mbahoza ku mutima kandi mbashaka ko hari ibyo twungukira mu biganiro mbagezaho. Naho ubutaha rero, ciao ciao. Mu gitondo nagiye akazi k'ububoyi, hashize imyaka 2 ndagaruka, izo mbeshyi ngo namburiwe mbarara.